слезы с двору вытирайте, прогоняйте сердца в грех, песни радостно спевайте, хай звучить веселый смех. У воскрес Пан над панами, ён живе, ён знауку з нами. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. Что ж для Пана стражи зброя, камень перешкоды усе, не стримає злая воля, цуд, що нам життя нясе. Знищить Бога, хто старався, надаремно намагався. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Woś mudra i rozważliwa Panna, jaka jest zapalonym świateczem, wyszła nas ustrecz Chrystu. Alleluja. Словом гэтай антыфон распачынаем сённяшнюю святую мшу, адзначаючы ў касцёле свята святой Кацярыны Сіенскай, панны і доктара касцёла, апякункі Еўропы. Праз яе заступніцтва ўзносім нашы малітвы да міласэрднага Бога. Заўсёды ў аўторак асаблівым чынам молімся за нашых блізкіх памерлых, і падчас гэтай святой мшы молимся за святой памяти Богданович Степана, Потоцкую Валентину, Богданович Ени Ядвигу, Амбражевич Анну, третью годовину после смерти, Зофью, Марьяну, Владимира, померлых семьи Барковских, Францишка Шукиловича, Яна, Юзефа, Марьянну, семьи Мацкоить, Халину, Францишка, Анну, семьи Сосновских, Эмилию Тадевуша, семьи Боярович, Людмилу Охромейко, Татьяну, Казимира, Варвару, Татьяну Якель, 10-й месяц после смерти, померлых семьи Кубель, Недельских, Грековых, Владислава Мороза, Семена Яковлева, померлых семьи Яковлевых, Станиславу Франтишка, померлых семьи Качан, померлых Звездки Нарушевцы, померлых семьи Апанасович, Станиславу, Чеслава, Тадеуша, померлых семьи Качан, Томашевич, Стефанию Гоновефу, померлых семьи Барташевич, Лобачевских, Матиевских, Климович, Пекарских, Леонарду Павелович первую годовину после смерти, Янину Станислава, Кашчиц Ядвигу, Михала, Бернат Паула, Семенюк Тамаша, Аполлонию Антония, Пелагию Виктора, Михала, Генрика, померлых семьи Клуйша, Надею Войнюш, померлых семьи Мартынкевич, Зенона Тересу, Эдварда Варвару, померлых семьи Дворанских, Гайданович, померлого Юзефа Бурдук, померлого Яна, Александра Бурачевска, померлых семьи Бурачевских, Качан, Соколовских, померлую Ирену Мороз, Виктора Федоровича, семьи Бабенко, Владимира, Антонину, Красильникова, Юрия, Германа, Чаплинска, Виктора. Просим для наших близких померлых радости вечного життя у Володарстве Небесным. Теперь перепросим Бога за наши грехи, как мы могли годно скласти эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над
Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, А на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, яки береш на себе грехи и свету, змилуйся над нами, яки береш на себе грехи и свету, прими моление наше, яки святишь праворучайца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвали Бога Отца. Амен. Молимся. Милосердный Боже, святая Катерина Сиенская, наполнилась любовью до Тебе, разважаючи об терпении Христа и служачи Твоему костелу. Празднее заступництва учини, как мы долучились до таемницы Христовой смерти и воскресения, и отрымали вечную радость, коли Он придет в славе, яки с Тобой живей владарить в едности Духа Святого, Бог празу все веки вечные. Амен. Czytanie pierwszego послания святого апостола Яна. Умилованные, на вину, якую мы почули от Иисуса Христа, обвещаем вам, что Бог есть святло, и нема в им ніякой темры. Коли мы кажем, что маем едность с им, а ходим у темры, то мы хлусим и поступаем не по правде. А коли ходим у святле, як Он есть у святле, то маем едность поміж собою, и кров Иисуса, Сына Ягоного, очищає нас от усялякого граху. Коли кажем, что не маем граху, ошукваем самих себе, и нема у нас правды. Коли ж вызнаем грехи наши, то и Он, верный и справедливый, пробачит нам грехи и очистить нас от усялякой несправедливости. Коли кажем, что мы не сгрешили, то робим Его и лгуном, и нема у нас слова Ягоного. Дети мои, гэта пишу вам, каб вы не грешили. Коли ж кто сгрешить, то мы маем заступника перед Отцом, Иисуса Христа Справедливого. И Он есть ахвяра и умилостивление за наши грехи, и не только за наши, але так само за грехи всего свету. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Благослови, душа моя, Пана, благослови, душа моя, Пана, благослови, душа моя, Пана, и все нутро мое имя Его святое. Благослови, душа моя, Пана, и не забывай про все Его добродействы. Благослови, душа моя, Пана, и Он отпускаю все беззаконие Твое, и вылечиваю все Твои хворобы. И Он життя Твое ратує от загуби,
верностью и милосердностью Тебе коронуе. Благослови, душа моя Пана. Милосердный есть Пан и ласкавый, долготерпливый и шмат милостивый, не злуется вечно и не палая гневом навеки. Благослови, душа моя Пана. Як литуется батька над сынами, так змилуется Пан над тими, хто Його боїться, бо Он ведає, чого створеними, пам'ятає, що ми з'являємося пилом. Благослови, душа моя Пана. Милосердность Пана спрадвеку, и навеки над тими, хто Його боїться, справедливость Його над синами синов, над тими, хто заховує Йогоний заповідь. Благослови, душа моя Пана. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословленный Ты, Ойче, Пан неба и земли, что таємницю владарства Ты открыл детям. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час, отказываючи, Єзус сказав: «Прославляю Тебе, Ойче, Пан неба и земли, что Ты сховал гэта от мудрых и разумных и открыл гэта детям. Так, Ойче, бо такая была Твоя добрая воля. Усё передадено мне Айцом моим, и никто не ведая Сына опроч Айца, и никто не ведая Айца опроч Сына и того, кому Сын захоча открыть. Придите до меня усе спрацаванные и обтяжаранные, и я супокою вас. Возьмите ярмо мое на себе и навучитеся от меня, бо я тихий и покорный сердцем, и знойдете спокой для душаў ваших, бо ярмо мое любое и тяжар мой легкий». Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Миланы Христе Пану, дорогие браты и сестры, сегодня в костеле отзначаем свято святой Катерины Сиены. Глядячи на життя святої Катерини, можна з упевненістю сказати, що у її житті сповнилися слови сьогоднішнього Євангелія. «Прославляю Тебе, Ойче, Пан неба и земли, что Ты сховал гэта от мудрых и разумных и открыл гэта детям, звычайным простым людям». Святая Катерина Сиены походила з звычайнай простай сям'і. Яе бацька займаўся тым, што фарбаваў палатно. Она была 23-м дзіцём у сваёй сям'і. Але ўжо маючы 7 гадоў, яна склала Богу шлюб чысціні, а ў 16 гадоў уступила ў 3-й закон святога Дамініка. Менавіта духоўнае жыццё святой Кацярыны, яе дзённікі,
таксама яе лісты, з якімі яна звярталася да розных сучасных ёй людзей, з'яўляецца вялікім скарбам духоўным усяго Касцёла. Менавіта таму яна была аб'яўлена доктарам Касцёла. Гэта значыць, што яна ўнесла вялікі ўклад у жыццё, у развіццё навукі Касцёла. Святая Кацярына перажывала мела містычныя перажыванні, сустракала Езуса Хрыста, распачынаючы ўжо з маладосці сваёй. І з аднаго боку, святая Кацярына была вельмі простай і лёгка знаходзіла словы да кожнага чалавека, нават размаўляючы з простымі, неадукаванымі, беднымі людзьмі. Але ў той жа час гэтая блізкасць з Хрыстом давала ёй тую духоўную моц, дзякуючы якой яна таксама не баялася звяртацца да самых магутных людзей таго часу. Менавіта дзякуючы святой Кацярыны з Сіены, святы айцец, які ў той час знаходзіўся ўжо на працягу доўгага часу ў Авіньёне, вярнуўся назад у Рым, што стала таксама вельмі важнай падзеяй у гісторыі Касцёла. І менавіта святая Кацярына з'яўляецца такім прыкладам для нас, з аднаго боку, вельмі простага жыцця, сціплага жыцця, жыцця цалкам адданага Хрысту, але ў той жа час жыцця, якое было прасякнута евангелізацыяй, менавіта прасякнута нясеннем Евангелля і Божага Слова іншым людзям. І, дарагія браты і сёстры, менавіта у гэтым яна падобна да самога Хрыста. Бо менавіта сам Христус нарадзіўся вельмі ў сціплых, простых умовах. Памятаем, нарадзіўся ў Бетлееме, ў звычайнай стаенцы. З мёртвых паўстання таксама Езуса Хрыста не было якойсьці вялікай урачыстасцю, якую бы бачылі ўсе людзі, але ніхто не бачыў гэтага моманту. Езус Христус, які прыйшоў як Месія, як сын Давіда, патомак як валадар, аднак яго карона была зроблена не з золата і каштоўных камянёў, але з церня. А тронам яго стала дрэва крыжа. І менавіта таксама святая Кацярына аднойчы падчас аднаго з містычных перажыванняў бачыла Езуса Хрыста, які ёй таксама прапанаваў дзве кароны, залатую і цярновую. І святая Кацярына менавіта выбрала цярновую карону, таму што сказала, што для яе ўмацаваннем з'яўляецца мука Хрыста. І дзякуючы гэтаму таксама яна яшчэ больш з'ядналася з Хрыстом. Усе свае цяжкасці, клопаты яна таксама давярала Хрысту. І менавіта словы сённяшняга Евангелія, калі Езус кажа: «Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя, абцяжараныя, і я супакою вас». Менавіта гэтыя словы таксама святая Кацярына рэалізавала ў сваім жыцці. Усе цяжкасці, усе клопаты яна давярала Хрысту. І, дарагія браты і сёстры, мы таксама ў нашым жыцці штодзённым часта сустракаем моманты, калі мы чуемся змучанымі, калі розныя праблемы, клопаты прыгнятаюць нас. Не заўсёды лёгка знайсці выхад з такіх розных сітуацый, хоць і часам мы прыкладаем да гэтага вялікія намаганні. І менавіта сёння ў Евангеліі Езус захвочвае кожнага, каму цяжка, хто церпіць, захвочвае і запрашае прыйсці да Яго з гэтымі сваімі цяжкасцямі і атрымаць палёгку. Езус абяцае, што дапаможа кожнаму, хто прыйдзе да Яго. Езус хоча, каб мы памяталі аб тым, што нават у самыя складаныя моманты нашага жыцця у Яго абдымках мы можам знайсці супакой, суцяшэнне, можам атрымаць сілы, патрэбныя нам для змагання з нашымі штодзённымі праблемамі. Каб менавіта ў кожнай нелёгкі момант нашага жыцця мы імкнуліся да Хрыста, там шукалі паратунку. Дарагія браты і сёстры, менавіта блізкасць з Хрыстом, жыццё ў еднасці з ім дае сапраўдны супакой сэрца, якога мы так часта ў сваім жыцці шукаем. І Езус запрашае, каб мы станавіліся падобнымі да Яго, каб нашае сэрца
было падобнае да ягонага сэрца, як кажа Езус, бо яно ціхае і пакорнае, сёння чуем мы гэта ў Евангелі. І таму, слухаючы, разважаючы гэты фрагмент Євангелія, які сёння Касцёл нам прапануе да разважання, варта падумаць аб тым, як мы ў нашым жыцці сёння, заўтра і кожны дзень можам трываць нашым сэрцам пры сэрцы нашага Збаўцы Езуса Хрыста. Амен. Праз заступніцтва святой Кацярыны Сіенскай, панны і доктара Касцёла, узнясём да Бога малітвы аб патрэбах усіх людзей. Молімся за святы Касцёл, каб малітва ўсіх яго дзяцей выпрошвала збаўленне для сучаснага свету. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за духовных асоб, каб яны наследавалі Хрыста і сваім прыкладам заахвочвалі вернікаў да святасці. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за тэолагаў, каб сваімі здабытымі ведамі дапамагалі сучасным людзям наблізіцца да Бога. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за моладзь, каб яна прыняла вучэнне Хрыста і хрысціянскую традыцыю. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за наших блізкіх памерлых, за памерлых, якіх давяраем Божай міласэрнасці ў гэтай складковай святой імшы, таксама за памерлага папу Францішка, каб міласэрны Бог прыняў іх у сваё валадарства. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за нас тут прысутных, каб кожны з нас імкнуўся да святасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, прымі нашыя малітвы праз заступніцтва святой Кацярыны, апякункі Еўропы, навучы нас сапраўднай Божай любові праз Хрыста, Пана нашага. Христос воскрес померлых, смерть смертью звоевал, порвавши путы пекла, життя нам даровал, порвавши путы пекла, життя нам даровал, а поночі з гробниці Збавитель увоскрес, всім вірним з небес радость, Ісу покой принес, всім вірним з небес радость, Ісу покой принес. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу святому. Ласкавый Ойча, прими гэту избавенную ахвяру, якую мы Табе складаем у дзень успаміну святой Кацярыны. Няхай яе прыклад навучыць нас заўсёды ўзносіць да Цябе шчырую падзяку праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серце. узносим їх до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годна гэта і справедліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, у святых, якія прысвяцілі сябе Хрысту дзеля нябеснага валадарства, мы праслаўляем Твой цудоўны провід. Ты заклікаеш слабога чалавека да першапачатковай святасці і дазваляеш спазнаваць дары, якія нам дасі ў будучым свеце. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успоминаючи смерти з мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келих збавлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і Абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і в Христі, Табі, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе віки вічні. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать: Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Всім. Баранку Божий,
Господь, баранок Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленная, покликанная на вечеру ягоную. Пані, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Будь же прославленный, Езу Хостый, Ты наш Откупитель, Ты наш хлеб живый. Славься, Христе, зараз и навек, Хостый сокрыты, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, Хостый сокрыты, Бога человек. Будь же прославленный, Иисус Бог наш, як ягнё покорный, в свой смяротный час. Славься, Христе, зараз и навек, Хостый сокрыты, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, Хостый сокрыты, Бога человек. Будь же прославленный за Твой боский дар, наш Отец Небесный, свету Владар. Славься, Христе, зараз и навек, Хостый сокрыты, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, Хостый сокрыты, Бога человек. Молимся. Добрий Боже, ми прийняли Євхаристичний посілок, який підтримував так само святої Катерину у її земним житті. Ученик Ап'йон став для нас за рукою життя вічного, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Весельщем Кrólowo мила, bo ten, którego zrodziła, zmartwychwstał Pan nad panami. Módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Zmartwychwstał Pan nad panami.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech